and K equals to negative 2. Kan dah settle. Gitu je. Yo, jom kita tengok soalan pelik ni sama-sama. Dia cakap apa? Dia cakap given A and B are non-zero vectors and non-parallel such that, so dia bagi H minus 3A equals K plus 2B, where H and K are constant, blah blah blah, find value of H and K. Okay, yang peliknya apa? Yang pelik ni, dia tiba-tiba cakap non-zero and non-parallel. Okay, bila you all nampak macam ni, you all macam, ya benda ni non-zero dengan non-parallel. Okay, maksud dia basically, dia tak ada apa-apa yang sama. Okay, vektor ni wujud, so apa sebab dia non-zero lah, meaning adalah vektor dia, tapi dia not parallel, meaning if the vector is not parallel, tak ada apa lah yang sama. So apa kita nak buat? Okay, the only way dia boleh sama is if you jadikan this whole thing is zero. Jadi zero. Ini pun akan jadi zero. Meaning apa? Meaning nanti ni akan nampak macam 0A equals to 0B. Kan zero nanti darab jadi zero sama dengan zero. That is the only way lah yang we can do to solve this problem. Okay, so apa akan jadi? Meaning simple je, dia jadi H minus 3 akan equals to 0. Lepas tu K plus 2 akan equals to 0 juga. Lepas tu apa jadi? Dah macam ni takkan nak tahu. H equals to 3